Pisanje penkalom nekada je bilo obavezno u školama. Računari su ih potisnuli, pa se naliv pera danas koriste retko. Uglavnom ih koriste poslovni ljudi i političari. I dok je za jedne naliv pero samo sredstvo za pisanje, za druge je više od toga. Kada je pre 2 meseca opljačkana kuća bivšeg nemačkog šefa diplomatije Hansa Dietricha Genschera, pored svih ukradenih dragocenosti najviše je žalio za penkalom. I to onim kojim je pre 21 godinu potpisao istorijski sporazum o ujedinjenju Nemačke. Ima li među srpskim političarima onih koji bi slično reagovali? Čuvam penkalo kojim sam potpisao sporazum o pridruživanju i stabilizaciji naše zemlje sa Evropskom unijom i čuvam ga za sledeće korake. Najvažniji sporazum koji bi ja ili bilo ko u Srbiji mogu da potpišu u deceniji koje dolaze bi onda bio sporazum o ulasku Srbije u Evropsku uniju i za taj ključni moment čuvam to penkalo. Ima i onih koji ne mare za to čime potpisuju važna dokumenta. Gubim ih često i zbog toga se ne usuđujem da nosim bilo šta, zbog čega bi me srce bolelo ako izgubim. Trajnost je jedan od razloga zbog kojeg političari biraju naliv pera. Mastilo se najduže zadržava na papiru. U jedinoj radnji za popravku penkala u Beogradu oštrila su se pera nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića i članova njegove vlade. Zoran Đinđić je voleo naliv pera, razumeo se u naliv pera, imao je dobru kolekciju naliv pera i nekoliko njih je bilo kod mene. Neka sam dobio direktno od njega jer bili smo i komšije. Priča o jednom naliv peru bivšeg grčkog premijera Konstantina Mitsotakisa postala je legenda. Iako se veruje da je nekadašnji lider Srba u Bosni Radovan Karadžić baš njegovim zlatnim perom potpisao Vance-Ovenov plan, istina je drugačija. Da uslovno pristaje na plan, Karadžić je potpisao svojim perom, a Mitsotakisu vratio njegovo. Samo 2 dana kasnije, 5. maja 1993. godine, Skupština Republike Srpske odbila je sporazum, a bosanska drama se nastavila. Ble, ble, ble. Ble, ble.